wintergi pot mayam phawdokpa hauda yadre hazing asi aina gamla khaka semjal labane phammaga semjin doine sida adagi si wintergi pot ka phawrai chena daga segi phagi sweater ke phawta yadre. Good morning everyone, happy Sunday. Hazing ai hingol singdokpa haure hingol singdokani habdo asidi hingol gi thabak utke haba pruning tawba ko pruning tawde ade por ko dimo toiseo yo as tulsi kak thale tulsi kano de black tulsi ram tulsi hana bodo mayam no pa nam do bone si koi si pulap tulsi ngata palamine si mi di hawna de ha do tulsi hawu zo sengna tawdre di hawde Sunday ni ising chai pati hai tulsi da adum bataw da ba tulsi de dai nongdang da hekpa ya da ba adum bataw bi da ma di kra ju ton di change ba tropical plant da adu lo thu adu me lo thu sayam na khoi gi khangom pham da di tulsi se ko taw de ni ba hau de ni sa ising na ni aya ba plant ni da ka le sing sa khang de adu khoi imana bi ko kabui asi imana bi dang phlui da ina pi bane ba tulsi se hau de hai ba phazana adana ada khoi nga mahi gumba haiba khopa su bai apta ya di madi isingdang ado phazan akhoi adagi akhoi di pai bu se iru ja di pai de ba ngasi budi cheng bagi mai pai bai wane adum bakra juton aw adagi nungdang de hek pa ya de adum bodo khara niyom am di dum tawe masi superstitious la the belief la the tawbuna di phadi phabzane with mem da ai ju phanyam lo thu phram ne swai dagi si yung si swai ze loina ai kalak toina dagi adagi snake plant se si ju phajana si grouping group tawra ga si ju gamla da hongdok toi nga tani si le mem si yung aina kak thatlaga thamme si gamla am da pula thong lage ma si am hogal le adana am hogal su pam de da aduni toi se si ya bo si pruning kha taw kano mem do lo thu o si mem so ko pa si lo thu si ha ni adu khara adum si je kak thatlo du mem do khara tulsi do khara mapan da kan chador ai do ka that pa yai rose ti loin ka tha kare rose ti dum November tha December tha se rose dum kak na ban da anong ba ka la ka isin bi ra ga mo i ri de hai da re kam hai na reporting to ba ye oni nangi kan je go nangi maruna ko pizza phazan pala me he ma de oh maruna ko pizza phazan pala me wani yo maruna ko pizza sunna kan su pala to su mane ado lang train ne ado yam di ka thal no dum hawra kani ma yam di hawra kan sida tinggang am le jerai male hawala kani jerai se dum awat pan weather di phazare nuai as ai di Manipur the best ni go winter se ai chating da lei re dana chatora bani ado mu ngahak nung sai ai ge na Delhi di sa ing da 4 degree yawi Simla de ingi ya ka jawru ni ngahak da nuai thoke na ngahak da nung sai ai ge na koi le kai se maning yam changi ko khoi chiri mamang la kai hitang ne khoi uli se sina pauna bazar usa hol le ram badu thai ne gi si se usa hol le ram badu si usa hol le ram badu yung sidra noi peithare adagi si sina khoi gi mamang ko lop sina akhoi gi ko lop tu sina khoi ko lop sina khoi gi uncle myam gi ne mayum myam se goi na makha da am thai akhoi makha sta hori thazari ko myam na si haibong je tektha goi pa le ne dam chahi guding ge ado pan da ba matam yaw khre covid ki matung da khra pan de ko adagi kaino se haibi se chani ga pan ja ni he thazaroi sida haibi adagi chari ba sigi mana sang ba sa ba ya ba zakari ba monja mahi mana tu monja mahi mana je kano chali se mari kari se
Dagi asigi mana se sigi mana se ko yum no na bay do ko ju he ebadum si mana se ko yi kariba nong thang karam hai ba do ko yi iruza badane iruza bada phutlaga ne lu ba je hakchang chikpa ga phaiye ba si je khu chikpa ko pa han ni am de am khang mani ming je ju kaw re nong karam hai ba ne si je sapon ju sa ba ne sigi nongai hei hebra karam hai ba ne kaw re sina hai nong ne mani plan je ma tha ko chala me ne moi se sina ko idom cha yeng mai le yam pha zin tha ban mayam amuk tawra ke nga sidi bazar su toi le adagi ngai nga yon pham da su basket ki ke lo haidi moi gi gan do nga ha pa ji lo doi ne kano tha na bagi hinjana pi maroi gum tha ba yam phei na aduna dai bazar la su sa toi de nga si pot khara leiba ona ba sa thri handa ki ulak ke mayam ko ngasi haziki di ai lotion ki game ta matam thengani si pam bi kai maming ba la fu na tro la fu di kano ki do superman di do dui type ne birds of paradise type ta lo ko pa yar bo de hing gini na ko hing ni to si ma pan sap sam to ut ke du lo thok yare ko si se wo si snake plant ze ma pan sa le me ma pan sa la bani si se ayam bu dum hingi da loi ba mai char loi le mi da tulsi dem pa hingam me dagi sisne adiga si aloe vera sem pa zari sai yam char aloe vera du ma pan sa le lai sa pa sam to ut ke si loim sem doi ni yong kam ba de hok de re gan tas lak tre si lai pa zre si lai sa sa le mi hing le me si di si lily dong pa lily pond ne se ai lily pond ani ne what's the gladiolus to gladiolus turmeric siari turmeric tham ba gi hana gladiolus se machu yam nei bne chi si orange maroon le moi perennial type bi ka len khai de bi dum pan tro pa le you know she got what them say ka ne fertilizer ko ba hap se le natural organic to chu da ka do chu da do nei bne organic to hap se la ka mo apha ba ko mu kha bi ge to ba ka mo chen so de de maru mem se ko han dok ti khrap ma pam na screen le ru be de siam phasan sat le ma mai tam lak ba da dum se ai ne lo em ba ke mo anong no em le to sida maru mo pa jan phasan do ni si mem se me am de pa me bi ba ko yu tha ba yam yaw di chi nang do ka no machu su yaw ri ko kha ni long thok kha ba ne je khut no taw da ri kai ni kha lu da ma la su lo la lu ra mi ne kam la su sa kha dum lai zara sun da ya ai ne tra le ba lei chu khra sa le si abu de porak pa ne sa la i se si tra ado ai na ka no ha pa ma ba ne lotus hai de lily se palam mi se hoi lily se yang phajadra lily se ani ahum di dum manga ka sa pa ju yaw is da ngasi de ani tang sa le tu ka ni ka no mala abane phagi mala abane si jo magi si se lai se chakai sakhi bana hal si lai diam phazab ne magi mi khadi dandelion se am phai hai cha ba thak pa ko di cha dri si ki zain cha de mấy khá là sum tha độc kì, ông nó cái sinh đục nó vậy. Wow, ta đấy, pazare. Cái đó mấy tha độc kì. Hey, nung đang thà mà đi mua hết ngoài cái đầm này, nung đang ngoài đầm đó. Sai. Sai nào một kỳ làm đi cái nào. Sai.
loisinla yare asisu mu tawdoi ising hazelani. We'll pour water now because we can't just put fire and keep it. Wali ising hagidawa. We'll have to put the water and keep it so that there is no fire coming up later when we get down. Okay, this is much cleaner. Oh God, thank you Lord for making us able to do this cleaned up. Kuira bane minini humni sum tawsi haraga Sunday handaki ahamba Sunday budi oi ko koin lakpagi adigi haisala. So once this thing comes up as a dry up, we will put down as the ash, and then we will put it in the plants and all. We will reuse it as a manure, fertilizers like organic fertilizer. We can do like this also, but when you involve in a very big farm, it causes a lot of pollution, so I think we don't recommend that. But now here akhoi di pi idna quantities adugi chum thadok baneba achawa fill gumadi thadok pa yare si china Delhi Mumbai da pollution dai do se stubble thabagi dena smine thabi da badi phai adu hazati akhoi da si har oina season adone se leibak saba oina earth ki sabagi type ta ko adu natra akhoi na flower me kana leaves ke mem se phajana dom from kahani adum decompose tawraga decay ta holaga use tawbusu yae dusu adubu like akhoi hazak matam laitram sin toksila sanga sidi ka khan nan hal ning bo so idam cha haile ba adu pot khadi lo khu to wa li dai se cha thak tore khoi cha hayu ai ka chau bu hai tu paps di ko manipur gi paps se kho om ne kadam sa haladi air fryer da ai ngomaro air fryer ra mu air fryer da ok macha ma thong ge na si ma ko lo lai ne da si quality yang đi nó mua vài em thì ching mà này sak chaba loisale hazik aduga khoi kakhatlabani mathakta. So good night everyone, thank you for watching my YouTube. I will get back to you with much more interesting vlogs. Thank you, bye.